Ça est pas ça sous. C'est pas ça sous ça qui dans base là. Nous songe l'autre jour m'tal côté maman te parler maman pour lui. On y a là, jeune femme ça. Maman elle connaît l'école et pourtant c'est dans base liée la bambile pendant qu'elle connaît c'est l'école qu'elle liée. Mais de toute façon, m'bral chercher maman. Bon m'pa connaît si les mal si mal les m'ra retourner si m'a joindre mais m'bral chercher maman quand même pour maman venir ouais qui ça l'a régler dans la ria. I don't wanna know who we are without each other. It's just too hard. I don't wanna leave here without you. I don't wanna lose part of me. Will I recover that broken piece? Let go and unleash all the feelings. Ooh. Yo, Santiago, when I show la men. Contact son bail cap tomber là. Qui t'a parlé ça général à bail. Yo dis non. Ouais, fait bail pour nèg virat 9 mm bok côté fait caca dans ghetto ça va le fini. Bon galil ou galide mon oui. Double charge, bail qui pas ka faire corridor. Même. Ça m'a de prochain. Ah oui, j'aime tout bail net men. Ça maintenant l'autre nèg a progressé sous full 8. On dit tout le temps de dominer en charge. Il fait bagarre dans la ria papa. Claire, laisse ça va le gueule avec pas. Il travail. Monsieur ça gueule. La gueule la frère. Pas nous la d'autres gars, ça chaud même. Comment fait là dans moment ça faut à l'école même. L'école, man. Yo, là, je me finis l'école déjà. Je ne peux pas finir l'école, lui-même. L'école, je tape, tu know. Ah, chalet. Je me la carrière, man. Yo. Did we ever see it coming? Will we ever let it go? We are buried in broken dreams. We are knee deep without a plea. I don't wanna know what it's like. Yo, mwen nan fon de spectacle avant MC. Dem chita nan la kou la kala, men. Qui gagne ça Santiago? Maman, men. Dem chita nan la kou la kala, men. Mwen pase la mette ti sem nan pou moto ou la l'école. Sem, mwen kode sem nan e va l'école libre à livrer. Go zem, men. Ma bret fili pou men. Kage moun nan vin a bam conseil, men. An dem se conseil li ou pou ma l'école, men. Il va Yo. pas men. Non, bam zou men. Bay gen moun nan vag travere men. Mwen dem a vire men gen moun nan fout mon soufflet men. Yo, fòm vange men. Va juste qui est? Maman. Oh! Ça mon frère. Oh, frère va faire ça va Figib pas. men. C'est va Yo, gen men. figib men paspon mi men. Dédoublé net là. On va fermer ton visage pour les vous figurer Mwen pas. se ap radote ou men. Non, Bah, monsieur oui, pas ça, faire ça moi, va pas. Ba kon fè bizou non men. Maman moi. Ba kon ba fè bizou. Pas Mon lié frère. Pas Il y a grand- mal photo. Pas un gun pour maman non men. Non, va ça va pas. Oh, tout ça soit C'est dans ça le- qui est pas avant frère. Même moi. Oh. Tout soit entendez ma barre. Pas ensemble non. Gen nan street va pour maman non men. Et on connaît une maison dans bazar. Ah, Bezon nan baz la. Maison dans bazar. Bezon nan baz la. Ya. E vitou nan pzim ko sa bon ba vange. Non, mon dieu, va là. Pour maman monsieur. Pas un gun pour maman non men. Mse vali de baz la men. Reflechi a sa misi. Qui men Santiago? Beaucoup. Ma fon ti reflechi toujou. Comment vous finir réfléchir pour bien entrer dans le sujet?
Non men, sen fin avan la, yo. Reflechi an pil men. Men di ket baye pou m jere men. Baye te kou ki sa. Baye pou m jere men, baka ko. Kouman te nan game sa mesye fon. Oh, ali si fe pou mwen mesye. Je double baye, pil po. Mada pou mou chè. Nou gen baye fè wate an. Mesye man wali si fe, mesye met baye sou men. Chéri, Oui, be. eske tout sa te di les amis nan te la, eske se verite? Bon, sa pou m d'abo manti le. M te retan djou sa deja, men. So m de djou la e verite liye, sa son ti fi, di te reme avèk zanmen nan, bon zanmen nan. E pi tou apon nan 2 tan, patnen a te vini ete ba jam tan di le, makman di patnen a pou li, patnen a di kon sa paran yo, ta fe si fèl pati nan voyaj illegal yo. Yo te kon a pou rebri, di kon sa moun li, nan pasi, nan raji, ba e fa yo. Tout moun te getan retire espoir, yo pap jan mwen anko. Kounyan la, lèl te fin lakay la avan ya. E bat mèm kon sil te zan mwen. Kounyan m fin lakay mwen jwen ni la. Ou kon nou ba nan bo Kevin. Anan so bat men ba fe bizou men. Men ba bo mati papa. M bien bezon nan baza pou yo. Konen bo lov la baye mi a fe moun de ya baz. Si tou ke baye ka pati nan semen nan la. A lez men. Ou tre bien de baye ka fi. Mese, oden sa se fod konti 60 yon birita. Baye sa wap vini mi a Sa fe. pe etan men. Oh! Baye, chache lo mi de yo baye. Sa mouche. Chop kof! Vam sa man de mesi si to pou bonen li resi. Bezon san goud men e gan moun nan makman del men. Manan ba sa mese. Se men nan ba sa nou fwe. E bazi, pou basi sante. E pou pase nan baza, e lo baye kap nan moun. Si mi se ki chen baye an chere nan game nan. Ade li se, bien basse, bien basse. Man ba la mese, man mwen souvan jos liye. Vina baye fanche sa. Sa baba la, il va moun. Li va nan se. Kalot kari men. Kalot men. E maman li e deja fwe. Se va maman. Ou kou mwen ki va Mwen kamode meche apon a fes pou mwen. Non, baye sa baba. Si maman baz, deja pa ka avon fwe. Pet sire men. Non, nou wap ka misi. Non, nou pa ka wap. Se kon Si sa. baye maman men, sou oblija pou. San Ya kite pou sa baba. mese. Se mwen wè nou mese. Kote De wap la pou fè yon. bamba wè nou, mkone la map jen nou. Ilan bazi moun wè. Mkone sa Mwen nou. ge kek ba ou baka kopini pot kout wap pale Yo yo. bala de kot son la men. Ah, mwen se pati men, ba kout mwen se fè nou baba. Yo kari wè la. Sa men kou ba mwen ekspliko yi men. So ya fòm te men lem apre le servisi a la festi sou men. Alez mwen ben, si moun mwen ou te fpou pou fam. Ah, yo. Pwede men yo, pwede mal pou lop gran yi men a 100 goud. Ak fèm de sezi a che, mse den pil yu mwen la. Wè kon ya la, mboko men 10 an min nan baye sa. Wè, si nda 10 an min nan baye sa, wè 6 an min nan ta wèl tou, lap se. Ase mse te getan bliye moun kon sa. Sa wè te verite mboche, wè lè jen fève. Ok, mna se te banan yavel. Konen baga meton lot moun nan fasyo che. Sa an lot ap gen wak. De sa. Ketan jen tout sa mbe jen nan wè. Sa di, takou moun nou bakwe. Sa fe 2 fwa mwen sou bagay sa. Ba ven sou yon kon wan. Njou sa chou mwen kwen nan men. Ok, pou sa pon sa bagay sa toujou. Wan. Wè, di jen boze mwen Bay kitan. sa va, bay sa va. Ok? Nan men lò apre sa, nan lèm diyon pa wè vè kwen. Mba di bay sa va. Men ou menm ki te vin sou li, mne getan bay sa vak depi avan, depi lè di la. Ou kon nan tounen sou li anko. Ou fèt akou, ou kon bagay nan tèt ou toujou ap pansa sa, e son vle fèm sati la. Yes, konen mkwa si men. Servisi ya. Koman asan goud servisi ya? Oh, fwa mi a 100 goud men. Asan. Pwede map kose mbaka bou. Jodi nan? A ou chè men. Oh. Kaka So la yi Ou men. palye men. Oh. Ah. Yo konen so la ba bon moun. Wè bon moun barite. Komanse va konta papa. Wè bon moun. Oh. Sem nan yi men. Bon Oh. moun barite Kote moun. map kose a so la Fasa ou si men. pose la, bon moun barite. Oh, oui, oui. Ah, bon, tout le ka yi fwe mouye koun ya papa. A fwa o 100 goud e mwa. Wè mèk men 100 goud Ah, man. nan baz nan map tan nou la, bazwe. Nan baz nan map tan nou la, e pi, tout bay. Kone, fwe mouye nou baka kaze pou sa. An tou ka mese, jere sa va baba. Fom jere bay. Fwa avan bay. Mal kwa sa abisi fwe ya. Men aptan nou e gout, ba ki tak aptan nou nan baz.
An men baye Jojo, evi di chef la, Rama vini an An jigason. Badman ba fe bisou. Mem. Se, Yo, Na pale an pre. jigason. Aptan. Telman stay nou man Eh bien, nagin baba. Se depi m zon bagay be, m vle ou pou kwe la dan men. Mba vle ou touche mwen te tou ki se manti ma ba ou. Tade samdou la? Ok. Demanzel la pa an mwen te vin a zanmim, mwen la li vin la, on mwen mette kon ap dik moun, mette l dispa. Mba pou ki sa pou mbat sezi. Ça va, j'ai sentiment de ça encore. An mwen men tou de ka sezi. Qu'est-ce que c'est? On ta kon zanmim, li fon bel tan, va chan mwen, va jom de pale li, ap joli moun, epi pou pata sezi bon resi wè moun sa. Ouais, mais papa son doué, non? Epi ou te mande demanzel la, eske l bat djou wiche? Wè mba men nan yon avel men. So mba yon tak mba li ki da yon avel. Mba ou yon prek sa, se son apet si, se son apet de papon, yon pak te sa. Without a thing, I don't wanna know what it's like to live without you. Don't wanna know the other side of a world. Beat battle. Yeah. It's carrying again. May, the master. Manke sou bit la tre jantiye loske m son kanibal. Epi montre tout kote m pase pou mwen pa gen rival. Ritme yo telman puisan yo krase tout barikad. Si pou na flom yo gen nivou pi gon vin mande. Lem dat debute m pat ki pies moun ki tapetem. E lem din vle vin rapper, tout zami m te emilyem. Koun ya map vin ak. Lem dat debute m pat ki pies moun. Gen piyes moun ki tape dem, le tim vle fin rapper, Zami m te emilyem. Gen m zantray. Ose. Frem. Baye kontrol. Ou mater mwen baye kontrol ou mwen. Amen. De la, mde djou mda refreshi men. Mbozen men. E sa gen men. Mda lekli baye yo, baye. Alez, baye ou men baye li si fè dwa tout etou. Yo, so konen men, so dem ta vo avon ya men. Patnem de balon ten. Yeah, Ne pale de se misi ya men. Sa gen men. Mse gen le tou fache men. Mse da propos gren del men. Mse wèm la bom da di. Oh, mse tout dan. Oh, am fè font men. Mwen mse a bom da di men. Ebe kapè dan neg la tout mwen. Msam tou. Se pa bo chou non men. Yo, deside men pou matre na bay yo. Pou men dem kounya la. A fè baye chouet men. Sou kounya la mka tou men nou kout chef la. Mjou tou men dem men. Oh, shit, yo, zantray. Mba mwen ti fwe. Mba mwen ti zantray, yo. Good vibe. On ale mwen chè, on ale. Baye kaka fè so kon men mwen. Jantiye loske m son kanibal. Epi montre tout kote m pase pou mwen pa gen rival. Ritme yo telman puisan yo krase tout barikad. Si pou na flom yo gen nivou pi gon vin mande. Lem dat debute m pat ki pies moun ki tapetem. E lem din vle vin rapper, tout zami m te emilyem. Koun ya map vin ak good vibe, mwen pil moun ap chekem. Tout wak sa m vin pi dope pou dam te deja pouvem. Me master a, ise mwen menm ki keri a. Isi nek kaneri la, se koun ya bien kontrol la ria. Sak pa isi a, ise dra im la mouri la. Ise mwen